Bien desgustado el familia inana di Private First Class Jason Falca Santos con el noticia que el militar tanega con el incidente de cortada de pescuezo con el su anak que miyembro del 35th Infantry Battalion. Ya pwede llama atención del media el tristeza de señora Mira Falca Santos mientras él espera el llegada del presidente ayer a Linawes Mincom. Asigun con él, yaman embustero kanila el militar acerca del cortada de pescuezo con el su anak. Siendo na un balde ya pwede saka el kabesa di Private First Class Falca Santos. Yung pagpasok kanina, nagtanong man ako sa yung babae doon, okay siya man doon natira ako, nakulaps man ako kaya hindi ko na kaya, umalis ako, pinahinga ako. Sabi ko sa kanya, paano, nakita mo ba talaga na walang ulo ang anak ko? Sabi niya, opo, andun sa balde ang ulo. Tinanong niya, saan ang ulo niyan? Sabi niya doon sa balde. Lo mismo el sister-in-law, di Staff Sergeant Erwin J. Almohalas, ya pwede abla, kaya muri el di brother-in-law, perdido también el kabesa. Y Elia mira con el dos mga kwerpo del mga soldado, que no hay mas mga kabesa. Isa lang yung nakita ko doon walang ulo. Nakahiga na doon si Falca Santos. Wala talaga. Kasi, curious kasi ako nagpasok ganyan, binuksan ko ganyan ko. Kahit akala ko din pinugutan ng ulo yung brother-in-law ko. Kaya narinig ko man sa mga story ganyan, mayroon na pinugutan ng ulo. Nagpasok ako doon. Tapos, pag ano ko doon, natuwa ako kasi mayroon pa siyang hanggang dito. Oh. Hindi talaga totally pinuto lang ulo. Yung pinuto lang ulo, yun lang nakita ko doon. Isa lang talaga. Taman kwento asigun ele con el cosa Elia pwede mira, que no debe esconde. Del mas temprano el statement del spokesperson del West Mincom, Major Filimon Tan Iho, tanega con este cortada de pescuezo. Asigun na mga familia, hindi mas este debe kaya pag-grande issue. Siendo, nuay mas sila ko sa pwede ase. Siendo el dila kontra aki, amo el mga abu sayaf. Apelo del nana di Jason con el presidente. Gusto ko ubusin na yan lahat sila para hindi na madama yung kasusunod na sundalo na magkuhan sa kanila. Kung may mga operation man sila. Kasi kawawa sila mas lalo pa yung may mga pamilya. Albert Luna, Dateline Zamboanga.